Indaba ey'ngenayo ezibuhlungu kakhulu ezenzekalile kumaskandi, sesithole ukuthi sesishake eqhiwantwala kuvele mbike ethi intandokazi kamaskandi uSicebe Dlamini odume ngelenkosi yamagcokama akasekho emhlabeni kulandela ingozi. Lezi-ke iy'ndaba ey'shaqiseke abantu abaningi-ke. Maningi amaphephandaba-ke a-online abikile, including nangawafakanga-ke la indaba online. Bekubuka ukuthi yena bebuya-ke emcimbini obuse-Richards Bay. Laphana kwasikhona phela umthatha umfowandaba ukuthi kodwa ibuhlungu impilo yabaculi bafowethu. Bayaphela emgwaqeni, bafela amagig abantu abangabakhokhile. Labo bantu benza enkulu imali kodwa amaciko awakhokhele. Yaze yabuhlungu inhliziyo yami ngaleli ciko. Phephisani South Africa. Umveli Nqangi engathi engapholisa ezinhliziyo zomndeni nabalandele nesizwe sonke saseMsinga. Ngiyithola kahle futhi nasekugcineni. Umtebha yazile Mbatha-ke uthini-ke izindaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni komculo kamaskandi odabuka eMsinga inkosi yamagcokama. Awu Sicebe mfowethu, uSicebe ungene engozini yemoto washonela khona lapha ebheke emcimbini ose-Richards Bay iBasade Music Festival. Ubengahambi yedwa, ubehamba nezinsizwa asebenza nazo bewu-4 emotweni. uSicebe udlulele endaweni yesigameko, enye insizwa ebikhona idlule esibhedlela yona. Abaculi bamaskandi abasukumele phezulu uma bethola izindaba kube into encane kanye naye uKhuzani umfokaMpungose. Usala lentazi elila page lapha kuFacebook libikile nalithi kunzima zazimbi izindaba esivuka ngazo ezithi umculo wamaskandi ongaconsi phansi kubathandi ba uSicebe inkosi yamagcokama Dlamini akasekho emhlabeni besengozini yemoto eRichards Bay. Usafakazela konke okushiwo bani-ke umtebha yazile-ke Mbatha-ke naye kuMandla Chris wathi yena zabuhlungu izindaba zokudlula kweleqhawe ngenxa yengozi yemoto. Kade ngisathi ngizobancoma nje kule ngoma, angazi ukuthi ngiushaya kangaki repeat. Ngiyayizwa leyo nto leyo, kwaze kwabuhlungu ngempela, kwaze kwabuhlungu emhlabeni, kwaze kwabuhlungu ukuphila. Asazi ukuthi thina indlela yethu-ke iyophelela phela. uSicebe kushike inkosikazi-ke laphana-ke ishiye iy'ngane, ushiye abafowabo, odadewabo, bashiye abazali balahlekelwe-ke ingane yabo, balahlelwe ubhuti kabayi, balahlelwe umalume abanye. Izona-ke indaba ezibuhlungu. Impilo yamaskandi-ke inzima kakhulu, ukuhlaliswa emgwaqeni, kukhava amagig, njengoba besho nje uNkosikhona umfowandaba angakhokheli. Kube buhlungu ngalokho ngoba uyabona bekusebusuku lapho bekusawusetshenzwa ngoba kuyasetshenzwa-ke kwamaskandi-ke. Sidlulisa-ke induduzo-ke umndeni uthi awududuzeke konke sikubekela kuyena uNkulunkulu, yena-ke umdali-ke okuyena-ke owasidalayo. Sizoyibeka lapho-ke ividiyo yethu-ke sithemba ukuthi-ke kodwa umndeni kududuzeka nabalandeli bamaskandi-ke bazokuthola ukuphola ey'nhliziyweni zabo, especially laba abalandela yena-ke umfowakaSicebe-ke wakaDlamini. Imsakahle ngeke sobona-ke ngokuzayo.